kabingka no na nagpa-shout out mga kabingka John Rafael Dayanon, Mart Tagalog, si Miko Jan Miko Moral, Wex ay siglabay-labay dagmangga, Wexer DJ RJ Mantalaba, Davao Mix Lab Davao del Sur chapter. Okay, so akong banggitan amigo na si Jumong Rodriguez. Okay, so team EE Youth gikan sa University of Mindanao Matina branch. Okay, no, si Magno. Okay, si Ista Koy Lindoy Boys. Okay, Landoy Aljun Niljan, okay, Kent Olix, okay, Imat Juk Ipoy Mugi Kukuy Randy, no, Minig Choco, okay, BMX Crew Jensen, okay, John Paul Prince Udal, okay, Rigil, okay, Pete Anton, si Villa, okay, Virano, James Lucero Planas, Mats, okay, Mos, okay, Arvin, Clint, okay, Kent, John, Mabulok, Doc, no, mga doktor na sa DMFS, okay, mga doctors, mabuhay kayo. Charlene Atok, okay, si Lundoy Dix, okay, Joshua Luis, Ramel Pebrero, Bricks Bumantay, okay, Alvin Cavalkin, Jude Martinez na ni Bato, okay, si Hope Charmag, no, Carido, okay, si Rose Arkim, okay, Von Diaz, Nelson Camilino, okay, Erjan Cortez, okay, Almimar Alfredes Jan Ligo, okay, Jason Pando, okay, Victor J De los Reyes, okay, Mark Stephen Irsan Snipo, okay, Antor Dilantor, okay, si Brihan Drilon, okay, si John Fricks na Gloria, okay, si Luwin Gerald Hiludan, okay, si Kawawang Nilalang, no, Mark Joshua Bulay Ud, okay, si Zin Hap Darrell Pakindres Impress Ses. Thank you very much mga